Gde ste bre ljudi? Dobrodošli na Serbian CSGO kanal. Danas idemo ljudi malo više da pucamo iz pištolja, jer je dosta ljudi kucalo komentare: Serbo, kada koristiš AWP, zaberi ovaj i ovaj pištolj i pucaj sa njim. Ta kombinacija je mnogo dobra. Iz daljine pucaj AWP-om, a iz blizine sa pištoljem koji si dobio iz kejsova. Tako da ljudi moji, ajmo danas malo da probamo da pucamo iz tog pištolja i da vidimo koliko smo precizni. Gde mi je desert moj? Joj, što je dobar. Dobar pištolj, brate, baš je precizan. Što me pogodi, mamu mu. Pa gde ste bre ljudi? Evo nas ponovo u Serbian Games. BL, kako sam ga roknuo, brate. Ovaj kill je bio vrh, brate. Ajde, brate. Dobro je. Idemo. Pazite leđa. Oho! Sedi dole. S tobom u kafani. Upadaj u rupu dole. Jedino sam ovdje bezbedan. A boli tebe, ovo ti imaš AWP, brate. Al zato ja imam štoljpi, brate. Te quiero mucho. Hello, my friends. Your team leads at halfway. Si ga kokno, brat. Svaka čas. Evo i od mene jedan head. Moram ja da pucam, brate, s ovom. Pa gde si, brate? Pazi rebra! Sad ću da ti pokažem gde si telepripinje. Kakva smrda, brate. Kakav smrdljov. Jooo. Nađem glavicu. Znao sam. Znao sam da će ovo da bude. Let's go, prike! Joj, Rado, joj, Radmila. Sad ću da ti se naljubim malo kevice, ja. Sad ću malo da vam dam ja po gameplayu, braću. Ko to puca na mene? Liko će mi skoči na glavu, brate. Kalaš nosim, botove kosim. Sedi dole. Miran. Jooo. Pogodi ga, bre. Šta radi snajper, brate? Ja s ovim kalašom treba pogodim 6 puta, brate, da bi nekog pogodio, ali dobro, ovo je head bio, ovo je ludilo.
You got this. Ubi sranje bre. Što prilazi sa leđa. Sisu mu poljubim. Pa gdje si siso jedna mala? Pa gdje si sisice? Dilko! Dobro, je li moguće ovo? Hello people! Kako je lik seo na dupe, je li realno ovo? Head, brate! Ljudi, to je bilo to što se tiče ovog videoklipa. Hvala vam što ste gledali. Vidimo se vrlo uskoro. Ćao!